Irstra Bistrica na super potaknut naš sportnik bo RK, no, again. Rada bi vas pa povabila na super potaknut supporter, je suis Amélie Goudjo et je voudrais vous inviter au super match qui aura lieu contre RK Gen Zagorje. Samedi prochain à 19h30 au Ilirska Bistrica. Alors venez nombreux nous supporter et allez crie. Dragi navijači, sem Amélie Goudjo in rada bi vas povabila na super pokalno tekmo, ki bo to soboto ob 7:30 v Ilirski Bistrici. Naš nasprotnik bo RK Gen Zagorje. Pridite in navijate za nas. Gremo Krim!